Pausada yumpham uiba maru uiba pau khara update tawjari. Mark Haokip ain ge uiba action lokhatpam thoge. Mark Haokip kauba mioi amanam haki Facebook account da thagalagliba revealing the truth about Manipur haiba. Asigi matang di irakliba asay miyamna nainabi pakaloinana. Government am yang sangpidunam hakpo kodakta ain ge uiba action lokhatpam thoge aina. Maisaw ningsing lupke serol amana haire. Zero lesson makha taribadi mahang iribu warol adu da palliba government asina angam pathak to hona duna apun bagi saktam ama sagat hana bagi hona riba asid asauba apan ba ayat pam oina bamasa khaina ire Manipur na lising amaga sa pan humbodrani thoi state hot phangba lising amasa pan nifuga pan merger agreement ki matang da kuki safe singi ayaba yauba yaudaba Myanmar da ki lakliba kuki singna Manipur state manung da territory oina leibagi wafam palliba se kanglupki nung si channel leminda bada asoba akai ba saitheng amba Manipur miyam da piragane miyam gi apun bagi amadi apam bagi wakhalon gi ihul asiba khangbiduna Manipur government lebak thokaina na basarau siliba asibo farga en gi oiba wild sathabiu aire amurom da miyoi bana hingminda ba haibasi asumba yumpham oiba ngaktane marmasida kaidong da lebak masa ta da buwangang loida bane Mark Haokip na lebak kining thau amadi ikai khumna jeriba MP leisem ba chana jawbo Karim na bawangang sanga si na bahay basi lebak miyam po sing na pagamanay. Sa hilising anigi puwari lejarak laba lebak ang basong matong manam kang tabami kana na akibalay tana. Sayan ngayon narak bahay basi lebak kasigi law and order po mapungpanasin na pangam dabadagi. Wairak pane. Masigong basing asip matong datok tanong maram tsabadan di pibiuhay na Manipur. Indigenous People's Culture and Academy mikagi siro laman na lang akipuning sing silagle. Nagalamoromda Rajya Sabha gi MP musuweriba amadi Manipur gi ningthawni haiduna aikoi punamani kai khomnari bedamdam asege thawdang leira bamisak amana ngangbo wabu unconstitutional oi harakba loinana Manipur gi lam masibo 700 square mile khaktani harakliba Mark Haokip iramdam asigi ing chikna santi bo thugaina na kanglupki rang thokna da basin bamiyoini maramaduna lengang na achumbada miyang changbiduna ain gi oiba thabak lokat piu ain yellow mi kanba apun balok jakal gi cherol amana haire Maragasida lamdam masida kundari ba purup singi mioi amadi lup amatana hunduna wa ngang na dana ba khangalakle kuki inpe lamdam masida kundari ba kuki mitai pangal naga gi tongan ba purup ki mioi amana dragana lup amagi mihut singna amaga gi marakta hunduna ngang na dana ba kuki inpe Manipur na khangali haina lup asiki Information and Publicity Department na thadorok pa cherol amana haire zero la dana makha taribadi International Human Rights Organization ISR Manipur chapter ni haijaba Mark Haokip Elias Mark Haokip na social media da state da sida laiminari ba purup singa marakta nungai roi da ba wafu kya phongtorpa si lupa sina thengnare ari ba miui asina koki khaki oiba waiwata sing oina phongdokle lupa sina aran bo wafam sing phongdokle pa Mark Haokip da mamang sahi lising ani kun gi April tara mari da samon tawkhre asung ba ran ba pau sing matung da amu kana phongdok ta na baso hari ba miui asda khan khre aire Masiga manaba mong the Federation of Haumi FOS ko belup amana frup ani ki marakta maka amaga hunna du ngang na basing suteng nare asigam bawa fam sing asinalam da masida laiminari ba frup kanglup sing marakta pam da thadok sing thokan na ba silak padilup asina yaba ngamloi misam yam na lana sat khiba yaba pau sing matung da amu khana phongtok tan ba ko ki NP na sum yam da khangalle asigam ba dai talai da ba ISRA amadi FOS asina sing basino government na su Afaba magayda purak na rabaho na biyo asum na state asigi misam miyam singbo aran bamong da tsahan na ba thawdang sing makata na labiyo mamang tagtagi santiyo na pun na kundami na rakba tongan ba purup sing marakta sutang du litana lain na ba tawsil sin biyo lamda masibo Mark Haokip RK Rajendro Ramthing Hongjo Savamza Jadubani na sing bakhaktagi oina tawba maunggi wafam sing makata na phongdorok tarabo lupa sina khangale media house na su asing bakanglu purup na bu wafam sing makata na phongbigano lamda masida laiminari ba frup sing zu amana amab ikai khumna duna punna laimina na ba hona binasi haire maka tarakpa atopa pau amadana saikom birabai da SP pham lantokadabani AMSGO Japan ki Tokyo da chathaba kunthagani thoi suba summer Olympic Games 2020 da India ki nupi weightlifter saikom birabai januna India ki ahan poina silver medal laruktuna India ki amadi Manipur ki Mingchat pura All Manipur Students Guardian Organization na araw taram na thagat pa pangdoragle. Mirabai ki tungki punsira hena afaba oina da bas isor ki mapam da thawni ragle. Mitai chanu singi maraktagi arag bathon misa kumbarem sin bathung na Manipur po. Sagdag libi saikhom mirabai chanu ba state government na. Ikai khom na bu utuna ESB ki thakta post ama pipi na ba All Manipur Students Guardian Organization se minister ki puning sing silagle.
Manipur State Council Communist Party of India ke dosing basina so kuntra ka dithoi Summer Olympic Games 2020 the silver medal phanglakhabi lifter Mirabai ki jumda satuna thagat pa wai thamlure ngasi ki khokjatta Mirabai ki apokpe imung manung amadi kairoi legai ki miyam una tuna thagat wai phongdok lobane loinana Mirabai na thagasi jorokpada training PB ki balebak miyam pun mangna chokat pi ki babusu CPI ki maikhaidagi apen ba phongdok laduna mathangi Olympic da sanagi medal launa da bakidamang isor ki mafam da thawni ke Amaram the United Front Manipur su Saiko Mirabai Chanun Ahanba India ki silver medal phanglakpada arauba amadi nungai ba phongdorakle Mirabai Chanun Malayam ki mamangda lemjangai urba mingchat purakpa si India ki diamond ni habiki maram leite haraduna Kunthom do suba Summer Olympic Games the sanagi medal lobu oibiu haraduna United Front Manipur na thawni rakle All Manipur Sports Association su Tokyo Olympic Games ta Manipur ki Ningol Saikom Mirabai Chanun keji ni phuga mapan kanglupki nupi ki weightlifting da silver medal lawduna India ki medal account hangdokpada aben ba phongdorakle Mirabai ki tungki punsi da mithoi mihan bo oina basu All Manipur Sports Association isor ki mafam da thawni rakle Maharashtra da singning khabai ba ki thodok singi matung asiba aksang humputra humdai phangle nifuga taret mafam khangdan leiri NDRF Maharashtra ki samudra khongpal ki region sing da akan mamong da nung chubadagi Thokiba singni khaibagi thodok singi matung haujik phawbada asiba haksang humpudra humdoi phangle amadi haujik chumiu nifuga taret mafam khangdan leiri hana National Disaster Response Force NDRF na ngasi phongdokre state asigi Raigad Ratnagiri amasung Sadra District Force asina sathariba operation singi matang da paladun wafam asi Federal Agency asigi Director General SN Pradhana Tutor da thagatpa warolamada phongdoke bane Man haiki haujuk pawbada NDRF ki rescuer singna district ahom sida singni khaibagi thodok thokiba mafam singdagi asiba haksang humbudra humdoi phangle makoi ki manung deni fumari de singni khaibagi thodok na khwaidagi hena sokhalipa Raigar district ki mahat tehsil ki manung chana leiba taliye khundagi phangkhibani hana mangna phangdoragle man haiki district ahom asida haujuk su mioi nifuga taret makatana mafam khangdana leire kakching ki seng allocation kg lakh taraka humdoi lising marfuga taruk chatret humphone Assembly Constituency Mari Leiba Kaksing District on Saliba Chahi Asiki November Thap Hauba Tha Kudinki Napsa Amasung PMGKAY Prime Minister Garib Kalyan Anna Josna Pulagaseng kilogram lakh tara khumdoi lising marfuga taruk chatret humpu phangane CAF and PD dagi phangba official oiba pawgi matungina Kaksing District ki oina Napsa ki makhada AAY amasung PIS Priority household ki apun ration card pai ba imungi masing asi lising kuntragom doi chanipani fuga mari ne ration card masing lising kuntragom doi chanipani fuga mari asida iri bami ki masing haibadi sing phangada ba beneficiary ki masing asi lakama lising kuntra chari yangai mapan ne apun ba ration card masing amasung beneficiary masing asi ki manung da wabagai assembly constituency ration card masing lising nipan chari yangai ni thoi ki beneficiary masing lising kuntra mari sangpan kuntra ka mari ne Kaksing Assembly Constitution ki apun ba ration card masing lising nipan sumna kunipan ki apun ba beneficiary masing lising kuntra chadi sumna ahomne Yanglam Assembly Constitution ki apun ba ration card lising nipan chatuk kuntra ka taru ki apun ba beneficiary masing lising kuntra mathoi chamri kulhum doine Sugunu Assembly Constituency ki apun ba ration card masing lising nipan chamri kunipan ki apun ba beneficiary masing lising kuntra hom doi chatuk marfu drama panne CAFNPD ki phangba Official oiba pau asin makhatana hai COVID-19 laisat ki yanglaga Government of India na paikhat pa PMGKAY scheme asi chalepa chahi asi November tha phawba sangdok ki maram da Kaksing district ki manung da leiba wabagai Kaksing hianglam amasuk sugnu Assembly Constitution ki apun ba ration card lising kunthrom doi chanipani fumari asi ki beneficiary masing lakama lising kuntra chani yangai mapan asi ki matungina beneficiary amana haibadi mi amana tha amada lemna seng kilogram manga phangane Hanadagi chana duna leiriba napsa scheme ki onadi AAY ki ration card pai ba imung amana tha amada cheng kilogram kuntra maga PIS ki ration card pai ba imung amana ration card adu da ireba imung ki mi masing adu ki matungina mi amana cheng kilogram manga tha amada apiba magal da leiba phangale Assam ki Railway Police na UN na issue tawba asaba I card pai ba angang taret jauna Rohingya refugee kunmari fagat kre Assam ki Railway Police na Myanmar amasung Bangladesh da base tawba Rohingya refugees in India manung maru oina Assam da changchilak pathing na ba akan ba
ड्राइव जथदुना लाखिबग लोइना ड्राइव असिगी मनुंग चना हौकिबा नमित निनी असिगी मनुंगदा असमदा नारोंदा संचिलंबा UN नसु इशू तौबा आप असाबा आई कार्ड पाइबा अंगांग तरेत जाउना रोहिंग्या रिफ्यूजी कुनमरी फागत पंगामख्रे अन एजेंसी की पावन फोंदोगले हौकिबा जुलाई कुलुमदोइदा असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा बादरपुर रेलवे स्टेशन द सिलचर अगरतला चेनबा रेलगाड़ी तोंगना लाखिबा पैसेंजर सिंह ट्रेन तोंगद्रिंगी मांग ओइनना गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP की टीम अमन चेक तौबदा रोहिंग्या अंगांग तरुक नुपा तरुक अमदी नुपी अहम यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR ना इशू तौरपा मालहनबा आइडेंटिटी कार्ड आई कार्ड अमंग कोना फागत खे आइरे केरला दा जिका नाबा अनि मखाताना थेंगनरे पुन्ना निफुगा तरुक सुरे सही निफुगा निथोय अमसुंग कुंथ्रा सुराबी नुपी अनि अमसु जिका भाइरस नाबा थेंगनबा गलोइना केरला दा जिका की केस निफुगा तरुक यौरे हाना स्टेट असि की हेल्थ मिनिस्टर बिना जॉर्ज ना गजिपोंग दोखरे हेल्थ मिनिस्टर ना आई की सही निफुगा निथोय सुराबी नुपी अदुना तिरुवनंतपुरम की कुमारापुरम दगिनी अमसुंग सही कुंठा सुराबी नुपी अदुना कोलम डिस्ट्रिक्ट की क्वाथाराकारा दगिने ख्वाइदगी नौबा ओइना तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज की डायरोलोस लेफ्ट सैंपल टेस्ट तौबदा मखोयनी जिका भाइरस पॉजिटिव होरंबा थेंगनाखिबनी आना मांगना फोंदोरगले मखोयनी थारगा स्टेट सिदा जिका भाइरस की केस निफुगा तरुक सुरे आइना फोंदोगलदुना मांगना हाई की हौजिक फावबदा मियु निफुगा मथोय लाइना अस्तगी फाकिबगा लोइना हौजिक पेशेंट मंगा लायंगले कांगना संदोकपा लाइना असिना मरम ओइदुना हौजिक फावबदा सिबगी थौदोक थोकपा लाइट्री आना सो हेल्थ मिनिस्टर ना फोंदोरगले कोविड मिखिदी ओइगदबा नते हाइरुबदगी UK हेल्थ मिनिस्टर वाथोकोइरे ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर साजिद जाबिद ना नोमाइजिंग निमित्ता कोविड वैक्सीन कापथोकलगा COVID-19 का लोइना हिंगमिनबा अमदि मिखिथी अमकों COVID-19 की गदबा नते हाइरुबदगे मियामनो कोविड विक्टिम सिंग इगाइबा पीबगे थोंगनि हेल्थ मिनिस्टर की कन्न जनिंगदबा फोंदोकनाख्रे जाबिद असि कोविड की प्रोटोकॉल थुगारगा स्टाफ नुपी अमदा केस चथुरबगी वाथोकोइरकपदगे फम थादोख्रबा हानगे हेल्थ मिनिस्टर मैस हैंको की महोत सिंदना ममांग थादगी मिनिस्टर फम पुरखिबने अदुबो मिनिस्टर फम हेक पुबा हौबगा मियामबो भाइरस असिगी हिमिनबा तमननबा अपील तौरुदुना मिखिथी अमगो COVID-19 बकी गेदबा नते आइबो वफम फोंदोखिबने मिनिस्टर की वफम असिना कोविड की विक्टिम सिंग असि मिखिथी अमगुम उहल्ले हाइना मियामदगी जानिंगदबा फोंदोलके COVID-19 ना मरम ओरगा मी मसिंग जामना सीबा लेबाक सिंग के मनुंग यावरबा ब्रिटेन की ओइना हाना कोविड थेंगनबा अथिंगबा कया थमलंबा दु कोमथोलगा अनोबा कोविड थेंगनबा की लालोक ओइना लाइसेंस संदर्भ थिंगनरबा खोंथांग लौकलगा हांथोकपा हौरे वैक्सीन कापथोकपा मियोसिंदा कोविड नाबगी सांग हंथारनी अमदि संदोकपसु हंथालनी हाइबा वखललोंदा UK की ओइना हाना अथिंगबा थमलंबसिंग मथंग मथंग कोमथोकपा हौरे UK की ओइना हौजिकसु कोविड की केस वांगलिबनी अदुबो गवर्नमेंट अथिंगबा कोमथोकलिबा असि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज जाउना बिजनेस सेक्टर मतिंग पाननोन बिदांग मतंगी इकोनॉमी हिंगंदबा यादे हाइबा मरम पीरगा अथिंगबा कोमथोकपरे मिनिस्टर असिना महाकी ट्विटर अकाउंट दा महाक मसा कोविड पॉजिटिव ओइरुरे सिम्टोम अदु उथोकपा नते अदुबु जामना थुना फगतपा नगमले मसि पुनमा वैक्सीन की मपानदगिनी हाइकी लोइन महाक मसादे कोविड वैक्सीन कापथोकदे कनागुम्बा वैक्सीन कापथोकतबा यावबसिंग अथुबदा कापथोकपियु अदुगा भाइरस अजे पुन हिंगबिनबा तमलसी एखोय मिखिथी अमगुम भाइरस असिदगी कीरगा हिंगदबा नते हाइना फोंदोके अमरोमदा पेंडेमिक असिदा इमुंगी मियोय लैकेदबा यावबा ऑपोजिशन लेबर पार्टी की लुसिंगबा अंजेला अरेनर लॉ मेकर मरक्तगी यानहाना हेल्थ मिनिस्टर की वफम असिबा जानिंगदबा फोंदोलदना ब्रिटेन दा मियोय लाख अमगा लिसिंग कुंतरेट पेंडेमिक असना सिखिबा मरक्ता मिकिथी आइबा वही सिनबसी चुनदे आइके पेगासुस स्नूपिंग की सेल कनाना थादै मसिदी हिरोशिमा दा बॉम्ब थादबा मानै शिवसेना MP संजोय राहुल नोमाइजिंग मित्ता लेबाक असिग जर्नलिस्ट अमदी पॉलिटिशियन सिंगी मथक्ता पेगासुस स्नूपिंग चतनबा कनाना सेल थादबगी हांगलदुन थोंगसे जापान की हिरोशिमा दा बॉम्ब थादबदुगा मानै हिरोशिमा दा एटॉम बॉम्ब थादबदना मियोबा क्या की पुंसी मांग के अदुगा इस्राएल की सॉफ्टवेयर सिनरगा मियाम की मथक्ता स्पाइंग चथबा असिना लेबाक असिगी निंगतंबदु सेलले अनोबा मतम की टेक्नोलॉजी ना इकोइबु मिनाई लोइबा मतम की थाक अदुदा अमुक पुथरे हैना शिवसेना MP असिना फोंदोरले राउंड मखा तारदुना पेगासु केस असि हिरोशिमा दा एटॉम बॉम्ब थादबदुगा करिसु खेनबा लैते हिरोशिमा दा बॉम्ब थादबदगी सिबा इंडिया दा पेगासु केस ना मियोबगी निंगतंबदु हातोकपने ngasi इंडिया दा पॉलिटिशियन इंडस्ट्रियलिस्ट सोशल एक्टिविस्ट पुनम क्वेश्चन सेनदुना लेरे हाइबगे मिबाइबसु पोकले मसिदगी हेंदोक्तुना जुडिशियरी अमदी मीडिया फाउबा लेमना थादे स्नूपिंग चथदुना लेरे लाइबागी कोनुंग दिल्ली दा लेबाक मियाम गिदिंग तंबा सही खरागी ममांगदगी लेत्रे मतंग असिदा हंगनिंगलिबो वहंगदि इजराइल की स्पाइवेयर एसिसिनदुना स्नूपिंग चथबदा चंगबा सिनफम अदु कनाना पुथोकपनो हाइबसिने पेगासुस सॉफ्टवेयर सिनदबगिदमक इजराइल की कंपनी NSO सही अमदन
lupa crore humfu license fee oina laure senfam masi phone number yankai tracking tawba khakine karigumba phone number chahumlom hek tawba taragadi license taruk natragan tare tiloba tare asuk jamba senfam ama spyware asidu sinna tarabadi madugi senfam kanana puthokpage NSO na phongthokpada company asina puthokpa software asi government khakta da joli aire sanabagi pau amada Australian India bo panjan tare amada thoikre Housing Satariba Tokyo Olympic ingasi sanaki banupagi hockey ki pool A ki league match amada world number 1 Australian India bo panjal tarit amada maithiba piba ngamgre India ki mathangi match oina lakliba leba kupon nimitta Spain ka lamba thenaragane Makha tarakba atopa pau amadana MP ki accident da mari sire amasokle Madhya Pradesh ki Bhopal da car amaga truck amaga thongkaina bada mioi mari sikhiba loinana atopa amana aruba pibam da sokle ena police na phongdokre Police officer amana phongdork pamatungina thawdok adu ngasino galamdai da Bhopal Hosan Gabad Road ta leiba Chinar Fortune City manakta thokebane magna haiki truck amaka thongkaina badu da car adu da tonglok pami mari khodak da sibaga loinana atopa amana aruba pibam da soke Laikidaba sing adu sahi kun manghata gida kuntra phawo gi manung da leiba singni ana phongtoladuna asokpa adu manang da leiba private hostel amada puhat kre car adu Miss Road tamna lakhibani ana sa phongtoladun official tuna aige Thawdok adugi matung truck adugi driver kari undok lambaga sian kibagi loidana mahaki khongkul lina ba honare aroi the content sing asigi maru oi ba pau khara asiba pau dam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang video pupuna mak pathaga sari channel asena tom da kanar badi subscribe tawbi tibes na subscribe tawbi rum loidana like and share tawba sukawi kan puna mak po amukan thaga sari